Hadian bagi sorkar jela kalapan benar ban penjari no dah lockdown ne kejing pakhang ne kisnong kitau bat kumjuru kejing penjari ke curfew. Ki office jeng ki deputy commissioner kila bunkam bahamenta ban penteri kam ne ku hukum. Bat kawe ni kejing bunkam jeng ni ki office kadai kejing penbiang ya ki curfew pas kabalong om tang syakitenat sorkar. Hendrai bat ki rupat ba ki kejing syakri ya kejing don kam upat ba baman la kesngi. Ya kejing pun kam jeng ni ke office la sakhi kham tam hakani kenong ba shillong ha ke office jeng ke deputy commissioner ke district East Khasi Hills. Kapala dap smam de kinong wan shim curfew pas man la kasngi bagin yo ya de ki kenta batrekam ke curfew ha ke district. Kini ke office clash lay di kinong wan pan curfew pas ki bakentup kinong penbiang ki marba mardi kinong dedawai kinong tre sorkar ki kaliket kipat bak badan kam ban mi nak distrik bandaj ki weipat ki distrik kentup ru ikti kilong yeng ki bala no ya lagi jong ki bayet bathon bat ki bai watla ka deputy commissioner bat ki magister ki labun kamba ban pet ngor ya ka jinglong jingman ha ka distrik hendrai namar bupat ba ule lum ha phalau office ki magister ki lahab ban mi ni ki kamra trekam ban batha bagin yeng daulan bat bagin yeng jingai iwen iweipat kum kalat baneda ya ka jing pensapriang ya ka jing pang covid-19 Haswa bikin ai kipas bikin penbiang ya kejing syakri ya upat ba ke distrik. ML06A 0291 ML06A 0291